салом алейкум ҳамватанони азиз. натиҷаи имтиҳони калон аз тамоми фанҳо барои охири моҳи феврал ки санаи 1/03/2023 гузаронида шуда буд ва натиҷаи онро дар ин рӯз муайян кардем. дар ин имтиҳони калон хонандаи беҳтарини тамоми фанҳо Субҳонов Сибеҳ эълон карда шуд. дар ин имтиҳон дар ҷои якум Субҳонов Сибеҳ меистад. балли ба дастоварди ин хонанда 490 балл мебошад. коэффициенти фоиданокӣ яъне фаъолнокии ин хонанда нисбат ба моҳи гузашта 12.2% мебошад. яъне дар ин хонанда 12.2% нисбат ба имтиҳони гузашта пешравӣ дида мешавад. дар ҷои дуюм Нуруллоев Давлат. ин хонанда 477 балл ба даст овардааст. нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда каме бартиб гаштан дида мешавад, зеро ки -1.4% балли кам нисбат ба имтиҳони моҳи гузашта, яъне моҳи январ балл ба даст овардааст. хонандае ки ҷои сеюмро ба даст овард ин Умар Ҷамҳор мебошад. ин хонанда 472 балл ба даст овард. коэффициенти фоиданокии ин хонанда нисбат ба моҳи гузашта -2.5% мебошад. яъне ки нисбат ба имтиҳони пештара 2.5% балли кам ба даст овард. гарчанде дар сегони беҳтарин ду нафари, яъне нафари дуюм ва сеюми онҳоро мо 1.5 ё ки 2.5% бартиб гашта мегӯем, лекин ин маънои суст хондани ин хонандаро надорад. танҳо ки нисбат ба имтиҳони гузашта каме балли пасттар, лекин ин имтиҳон барои маркази миллии тестӣ балли беҳтарин ҳисобида мешавад. хонандаи навбатии мо ин Ҳакимзода Муҳаммадрофе мебошад ки дар ин имтиҳон 458 балл ба даст овард. 458 балл нисбат ба имтиҳони гузашта ин албатта кам ҳисоб мешавад, зеро коэффициенти фоиданокии ин хонанда -1.6%, яъне нисбат ба имтиҳони гузашта 1.6% балли камро ба даст овард. дар ҷои панҷум Қирғизов Афзалшоҳ 451 балл ба даст овард. нисбат ба имтиҳони гузашта -3.4% балли камро соҳиб гаштааст. дар ҷои шашум Салоҳиддинзода Хурсанмурод 440 балл ба даст овардааст. нисбат ба имтиҳони гузашта 4% балли камтар ба даст овардааст. дар ҷои ҳафтум Мирбобоева Сабрина 438 балл ба даст овардааст. коэффициенти фоиданокии ин хонанда нисбат ба имтиҳони гузашта +2%, яъне дар ин хонанда 2% пешравӣ, яъне 2% балли зиёд ба даст овардааст. дар ҷои ҳаштум Мирзода Нозанин 398 балл ба даст овардааст. дар имтиҳони гузашта, яъне дар ин имтиҳон нисбат ба имтиҳони гузашта 12.8% пешравӣ дида мешавад. дар ҷои нӯҳум Саидиллоев Хироҷиддин ин хонанда 382 балл ба даст овардааст. нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда бартиб гаштан мушоҳида шудааст, зеро ки 3.6% балли кам ба даст овардааст. дар ҷои даюм Холбеков Абдуқайюм 382 балл ба даст овардааст. бахшиш 377 балл ба даст овардааст. нисбат ба имтиҳони гузашта +3.2% балли зиёдро соҳиб гаштааст, яъне дар ин хонанда пешравӣ дида мешавад. дар ҷои 11 Раҳматбоев Меҳроҷ 371 балл ба даст овардааст. ин нисбат ба имтиҳони гузашта хеле балли пасттарин ҳисоб мешавад, зеро ки коэффициенти фоиданокии ин хонанда -16.2%, яъне нисбат ба имтиҳони гузашта 16.2% балли камро соҳиб гаштааст. ин барои худи хонанда балли паст ҳисоб мешавад, лекин нисбат ба дигар хонандаҳо балли хуб. хонандаи навбатии мо
این مجید زیارتشاه میباشد که 371 بال را صاحب گشته است. نسبت به امتحان گذشته 3% برتری گشتن در این خواننده مشاهده شده است. خواننده نوبتی ما این رجبوف احمدشاه میباشد. در این امتحان کلام خواننده بهتری که از همه طرف پیشروی دیده میشد این رجبوف احمدشاه دیده میشد. با اون مضمونه که گرچه این درجه یکم صاحب نشد لیکن نسبت به امتحان گذشته خیلی به دست آورده است. رجبوف احمدشاه 365 بال به دست آورده است که نسبت به امتحان گذشته 25.8% این رقم البته نسبت به تمام دیگر خوانندگان بلندترین رقم حسابیده می شود. بعدا حسین و فاطمه 359 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته در این خواننده برتری گشتن دیده می شود، زیرا که مینوس 7.8% برتری گشتن مشاهده شده است. خواننده نوبتی ما جمعه سیوره 342 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته مینوس 0.2% بل کم را صاحب شده است. خواننده نوبتی سمادوف دلیر 315 بال را به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته در این خواننده پیشروی دیده می شود، زیرا 54% بل زیاد را صاحب گشته است. خواننده نوبتی ما این عمر سید عباس می باشد. 307 بال به دست آورده است. در این خواننده پیشروی دیده می شود، 8.8% نسبت به امتحان گذشته بل زیاد را صاحب گشته است. خواننده نوبتی ما قهاروف امیرجان 305 بال به دست آورده است. این بال برای خواننده نسبت به امتحان گذشته خیلی بل پس حسابیده می شود، زیرا کوفیشنت فایده‌ناکی این خواننده مینوس 12.4%، یعنی نسبت به امتحان گذشته 12.4% بلی کم به دست آورده است. خواننده نوبتی ما این احمدجان شاهامیر 296 بال را صاحب گشته است. نسبت به امتحان گذشته مینوس 6%، یعنی که مینوس 6% بلی کم را به دست آورده است. خواننده نوبتی ما که در جای 20 عبدالقادروف عباس 296 بال به دست آورده است. در این خواننده نسبت به امتحان گذشته برتری گشتن مشاهده شده است، زیرا که 11.2% بلی کم را صاحب شده است. خواننده نوبتی ما رجبوف سلمان می باشد. رجبوف سلمان 285 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته در این خواننده پیشروی دیده می شود، 3% بلی زیاد نسبت به امتحان گذشته بال را به دست آورده است. خواننده نوبتی ما زهوریان کریم می باشد. زهوریان کریم 284 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته 2.2% پیشروی دیده می شود. خواننده نوبتی ما جمشیدزاده نظیره 274 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته در این خواننده پیشروی دیده می شود، زیرا که 15.2% بلی زیاد نسبت به امتحان گذشته بال را صاحب گشته است. خواننده نوبتی ما اسرائیلوف سلطانبک 267 بال را صاحب شده است. در این خواننده در این امتحان برتری گشتن مشاهده شده است، زیرا که 11.6% بلی کم را نسبت به امتحان گذشته به دست آورده است. خواننده نوبتی ما اشمرادوف سهراب 264 بال به دست آورده است. نسبت به امتحان گذشته مینوس 4.8%، یعنی که در این خواننده نسبت به امتحان گذشته کمی برتری گشتن مشاهده شده است. خواننده نوبتی ما صابرزاده دلسوزه 252 بال به دست آورده است. در این خواننده نسبت به امتحان گذشته برتری گشتن مشاهده شده است، زیرا که مینوس 12.8% بلی کم به دست آورده است. خواننده نوبتی ما جبروف شیرعظمت 248 بال به دست آورده است. این نسبت به امتحان گذشته در این خواننده برتری گشتن دیده می شود، 6.4% بلی کم نسبت به امتحان گذشته بال به دست آورده است. خواننده نوبتی ما این اشوروف امیدجان می باشد. اشوروف امیدجان 228 بال به دست آورده است.
дар ин хонанда низ бахил гаштан мушоҳида мешавад, зеро 92% бали кам ба даст овардааст. баъдан Бобоев Собир дар ин хонанда низ бахил гаштан мушоҳида шудааст, зеро ки 220 балл ба даст оварда шудааст. коэффициенти фоиданокӣ -14%, яъне -14% бали кам нисбат ба имтиҳони гузашта баллро соҳиб шудааст. баъдан Шералиев Усмоналӣ 213 балл ба даст оварда шудааст, нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда низ баъқи гашта мушоҳида шудааст, -15% бали камро соҳиб шудааст. баъдан Нурова Ситора 175 балл ба даст овардааст, нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда низ баъқи гашта мушоҳида шудааст, -3.6% балл кам ба даст овардааст. баъдан Ирисқулов Ботур 164 баллро соҳиб шудааст, нисбат ба имтиҳони гузашта дар ин хонанда 9%, яъне -9% бали камро соҳиб шудааст. ва дар ҷои охирон Раҳимов Муродбек 157 балл ба даст оварда шудааст, дар ин хонанда низ баъқи гаштан дида мешавад, мушоҳида шудааст, -2.2% бали кам ба даст оварда шудааст. волидайни азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки аз хонандагон чӣ хеле ки мо сахт талаб мекунем, шумо низ сахт талаб кунед. баъзе онҳо бепарво ҳастанд, аз ҳамин сабаб дар онҳо баъқи гаштан мушоҳида шудааст. дар баъзе хонандое ки нисбатан бали кам ба даст оварданд, лекин онҳо нисбати дарс эътибори ҷиддӣ доранд, як сабаби муайяне дорад, зеро дар ин имтиҳон калкулятор вуҷуд надошт. як қисми муайяни сабабҳое ки бали кам ба даст овардани хонандо ин набудани калкулятор. дар имтиҳонои оянда боваргӣ комил дорем, хонандо ба ин мутобиқ шуда бали ба дастро ба вуҷуд меоранд, ба даст меоранд.